Yesu nashimwe cyane, ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana bane namwe, abakunzi ba Kristo Yesu, abagenzi dusangiye urugendo rwo kuja mu ijuru. Ndabaramukije mwese aho muherereye, amahoro y'Imana bane namwe. Haleluya. Abantu bose rero bumviriza ubutumwa nshikiriza n'ukuri Imana yo mu ijuru nibagiye neza. Abantu muba mu mpande zine z'isi, nukuri ndabaramukije aho muri hose, amahoro y'Imana abane namwe, amahoro y'Imana abahobere, amahoro y'Imana yewe agwire no mu nzu zanyu, no mu bana banyu, nahehe hose no mu buzi bwanyu mukoramwo. Amahoro y'Imana bakurikire mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Haleluya. Uyu munsi ndabazaniye ijambo ry'Imana bene data. Ndabazaniye ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Ikigisho cy'uyu munsi, umutwe w'amagambo uvuga ngo niwiyambure. Haleluya. Niwiyambure. Mwene data uri muranyumviriza, iri ni ijambo rikujeho. Hari ibintu utariyambura. Nubwo umaze imyaka myinshi mu rushengero, hari ibyo utariyambura wewe. Nubwo uri umuririmbyi mwene data, hari ibintu utariyambura. Nubwo uri pasiteri wiri kuvuga ubutumwa, nubwo uri evangeliste wiri kuvuga ubutumwa, nubwo uri umuhanzi uguma uhimba indirimbo, hari ibintu utariyambura. Birahari utariyambura. Hari ibyo utarasiga. Niwiyambure. Niwiyambure. Nubwo uri representa, nubwo uri apotre, hari ibintu utariyambura bikikuriho wewe. Hari ibintu utariyambura mwene data uri muranyumviriza. Reka nce ndanabibutsa, reka ndabibutse. Izina rya pasteri, izina rya representa, izina rya apotre, izina rya evangeliste, izina rya diakoni, izina ryo kuba witwa nguru umuririmbyi. Ayo mazina zaherera hano mu isi, kandi ayo mazina ntago ariyo azakujana mu bwami bw'Imana. Niwiyambure. Biriya utariyambura birahari. Biriya nawe urabizi, usanzwe ubizi. Aturiya mbese turiya, ijambo rivuze riti ngo niwiyambure. Haleluya. Tugiye gusenga Imana maze dutangire. Buri muntu arazi ubwiwe icyo akwiye kwiyambura. Wewe urazi icyaha wakoze, urazi uri kuragenda, urazi imvugo uri kuravuga, urazi mbese kira kitu wewe urakizi. Ikintu cyose uri murakora wewe ubwawe urakizi. Ijambo rivuze ati niwiyambure. Niwiyambure. Dusenge. Uwera data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushima kuyu mwanya mwami Yesu wongeye kunyemerera. Haleluya. Ngo ndakuvugire Mana, icyubahiro ni icyawe. Ndagushima ku iki kibaru mpaye kugira ngo nongere kuvugana n'ubwoko bwawe. Ndabaha ijambo ryawe. Uri Uwiteka. Haleluya. Ndakwingiza Uwiteka no magambo agende nk'umuriro. Haleluya. Umwuka wera herekeza no magambo maze agira ikintu akoze mu mitima y'abantu. Mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Haleluya. Ndakwingize data wa twese uri mu ijuru, ugende mu mitima y'abantu, ugende baturize kugira ngo amagambo yawe yinjire. Abafite amatwi ameze nk'ayapfuye, ugende ukuruguture biriya bikurugutwa, ugende ubikuremo byose ubiseze hasi kugira ngo ijambo ryawe ryinjire. Urakoze Uwiteka. Haleluya. Uri Uwiteka niryo zina ryawe. Ndirukanye imyuka mibi yose yatuma batumva ijambo ryawe ngo baryumvire, ni mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Mwami Yesu, ndakwinginze urungika abamarayika bagota hondi mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Ndakwinginze Uwiteka umwuka wera amanuke
maze asange nasame wavuge uri Uwiteka. Urakoze data wa twese, sabye nizeye ko byumvishije, ni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti, amen amen. Bene data nshuti z'umusaraba, ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana ngo musangize bagenzi banyu inodiyo yivugabutumwa, umuntu azagira iki azahinduka kubera inodiyo we warungitse. Ndizera neza ko Imana yo mu ijuru izakwandikira. Haleluya. Ndakwinginze ubikore n'umutima ubikunze kugira ngo wandikirwe mu ijuru. Haleluya. Icyo ukora cyose hano mu isi ugikorera Imana. Ndakubwiza ukuri ko ucyandikirwa mu gihe uzaba ugikoze atacyaha kikurega, cyangwa se mu gihe uzaba ugikoze ugikunze. Haleluya. Uzi kuri kuragikorera Imana, ndiza neza ko Imana izakwandikira. Haleluya. Amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana riri muri Petero wa mbere igice 2 ku murongo wa mbere. Haleluya. Petero wa mbere igice 2 ku murongo wa mbere. Tugiye gusoma mu izina rya Yesu Kristo. Dusome. Ufite Bibiliya arashobora gufungura Bibiliya yiwe akisomera. Amen. Uwiteka Imana nabagire neza. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nuko rero mwiyambure inzigo yose n'ubugunge bwose n'uburyarya n'ishari no kuvuga abandi nabi kose. Haleluya. Reka nsubire mweno jambo. Nuko rero mwiyambure inzigo yose n'ubugunge bwose n'uburyarya n'ishari no kuvuga abandi nabi kose. Haleluya. Yesu Kristo natugire neza. Iri jambo ririko rirabwira umuntu wari we wese ari mwarifuza kuzaja mu bwami bwo mu ijuru. Nuko nimwiyambure, nuko niwiyambure, wewe uri muranyumviriza, wewe uri bufunguye ino audio ukaba uri muranyumviriza uyu mwanya, ndakubwiye ko ukwiye kwiyambura. Hari ibyo utariyambura wewe, nubwo uzindukana Bibiliya ngo ugiye kuvuga ubutumwa, hari ibyo utariyambura. Hari ubusambanyi bukugenda ko wewe ntabwo urabwihana, nubwo uri umuririmbyi hari uburozi bukugenda ko ntabwo urabwihana. Nuko nimwiyambure. Nuko rero nimwiyambure kugira ngo Imana yo mu ijuru ibababarire, kugira ngo muzagere muri cya gihugu cyo mu ijuru. Nimwiyambure. Haleluya. Nimwiyambure iyo myanda bariko nta muntu w'umunyamwanda azigera aja mu bwami bw'Imana. Haleluya. Mubyuka kare mugenda kudiyakona yamara mwaraye muri iki nijoro ryose mukadiyakona. Reka nakubwira mwene data, ndakubwiza ukuri uwo murimo ubukoze waraye urikinisha umenya ko utari murandikisha uri murakorera ubusa. Ni cyagiye uzavuga ati mwami uribuka cyagiye nabyuka kare nkagenda kudiyakona. Ayiwe azakubwira ati numva iruhande sindakuzi, kubera ko yakubona kuri agahene. Yakubona kuri agahene, ntabwo yakubona kuri intama. Namba nubwo wijuguta ngo uri muraceza ngo uri muraririmba, umwami Yesu yari kubona nk'agahene, kubera ko hari biriya nawe urabizi. Biriya utariyambura mwene data, urabizi biriya nyine wagize ibanga utariyambura. Ibyo ngibyo nibyo bizatuma umwami Yesu avuga ati mva iruhande.
mviruhande. Reka ndabibutse, intama bazazishyira mu buryo, uduhene natwo mu bumoso. Mwene data, nimba hari ibyo utariyambura, uragahene. Icyo nakubwira cyo, ukwiye kwikontorora maze ukiyambura iyo myandiki kuriho wewe. Nta soni mufite kwitwa ngo uri pasiteri, ukitwa ngo uri pasiteri, ukaja ku rushengero wabanje guha umugore wawe ikofi, umusiga mbese ari kararira cyangwa se ijisho ushaka no kuritunurayo, ukavamo ukagenda ngo kuvuga ubutumwa mu rugi wawe byayangaye atani isoni ufite. Wowe uri pasiteri ugakora ibyo. Niyo mpamvu ijambo rikujeho rikakubwirira riti niwiyambure ubwo bubi bwawe. Uvuga ngo uri apotre yamenye Imana, agafata mukorogo amavuta atukuza akaba ariyo yisiga, ugasanga yagize amabara abiri, amabara y'umukara, amabara y'umuhondo, ayo yose ari ku mubiri wiwe, ariko ukumva ngo ni apotre, ngo mbese ngo ni apotre kabisa wo mu rushengero. Reka. Ese uri apotre wahe? Uragahene. Nimba udashaka kwihana ngo wiyambure iyo myandiki kuriho, nta juru uzabona. Shaka witwe apotre. Reka ndakubwire, nzakubwiza ukuri, uwanga ukuraza agende, uwanga ukuraza yomoke, ariko ukuri zaguma ndakuvuga. Wewe udashaka gukora iby'Imana iriko irashaka gukora, wewe ndakubwiza ukuri, nta juru ufite. Nimwiyambure ubwo bubi bwanyu, nimwiyambure ubwo buryarya, nimwiyambure uko kwikinisha. Iyo ubona umukobwa we ubwiwe usanga yarikuyeho ubusugi, ukazasanga amaso yiwe yajanye kureba bya bintu bipfuye, abantu bambaye ubusa, amabere ari hejuru, abagabo n'abagore mwo barasambana, ukazasanga umukobwa yashushe akabura nuko abigenza, agashuha akava aho ngaho agenda kwisambanya. Niba yari ubusugi afite akabwikura kubera izo video zipfuye, ukazusanga yisambanije, akava aho ngaho mu gitondo aragiye kuririmba, yarayisambanya, amaso yiwe yarebye ibintu biteye isoni. Ese wewe wa mukobwa we, ijuri muraja nirihe? Nta juri muraja wewe uri mu nzira yagutse, yayindi izarangirira mwirimbukiro. Icyo nakubwira cyo, iyo myanda ugendana, uko kwikinisha, uko kuraba amavideo wapfuye y'abambara ubusa, yewe y'abariko barasambana, ndakubwije ukuri ibyo bizagutwara muri Gehonomu. Niwamara gupfa, ndakubwije ukuri uzaruhukira hahandi nyene nawe uzerega. Ibyo byose ubikora uzi ko hariho, ubikora uzi ko hariho, ubikora uzi ko umuriro uriho. Ndakubwije ukuri, niba udashaka kwihana ukagira umwaka ugapfa, uzaruhukira mu muriro. Umuntu wese adashaka kumva ukuri, wese adashaka kumva ukuri, azarimbuka. Nimba mudashaka kwihana ngo muve mu byaha. Ugasanga umukobwa mawe ngo yambaye ikanzu ndende da, wamureba ugasanga yambaye ikariso, yambaye igitsina kiwe cyose cyagaragara, yambaye akayunguruzo. Iyo kanzu ndende yambaye, ugasanga yambaye akayunguruzo, arimwo arerekana ibiri indani, arimwo arereka abagabo n'abasore gafite ibintu hariya, kugira ngo bamwiruke inyuma, kugira ngo asambane nabo. Ariko ndakubwiza ukuri wa mukobwa we uri murakora ibyo, uzarimbuka rutabibamo. Ni shitani arimwo arakosha,
nawe azaguhemba igiti, azaguhemba igiti. Muvuga ngo murakijijwe, ariko ibyo mukora biteye isoni, ariko ibyo mukora byihakana Kristo. Imana yo mu ijuru izabarimbura, Imana yo mu ijuru izabata mu kiyaga cyaka umuriro, Imana yo mu ijuru izabarimbura. Mwebwe mwanga kumva, mwebwe mwiyica amatwi, mukamenya ngo sizi ibyo mwarunze mu matwi yanyu, yamara mukumbure mwumve. Nimba udashaka kumva, ugazibaguramwe ibintu mu matwi yawe, niwamara kuja ikuzimu yewe uzabikurayo, kuko umuriro uzakwereka. Reka nakubwire, umuriro ntabwo urobanura ku butoni, umuriro nturobanura ku butoni. Shaka ube muremure urakwakira, shaka ube mugufi urakwakira, shaka ube ugereranye urakwakira, shaka ube uri inzobe urakwakira, shaka ube uri n'umukara urakwakira. Umuriro nturobanura ku butoni. Oya, wewe rero urihenda. Icyo nakubwira cyo, ukwiye kwiyambura, ni wiyambure ibyo bintu biba urimo uragenderamwo, kugira ngo uzagende mu bwami bw'Imana. Haleluya, haleluya. Abagore bubatse usanga amatako yabo bayarundiye hariya hanze, amaribori yabo ari hanze, amabere yabo ari hanze, amaguru yabo ari hanze. Ayiwe, ugasanga na ya mabuno barayahambiriye kabisa, ya mabuno kabisa barayahambiriye, nayo nyine bariko barayajugunyira hanze, bagenda kwereka abagabo, kandi bafite abandi bagabo mu rugo, bakagenda gutesha umutwe abagabo abandi, kandi bafite ababa mu rugo. Yamara mwene data, umumama mbese afite umugabo, akwiye kwambara neza nk'umumama afite umugabo. Ntabyo kwigira nk'akaraya, ntabyo kwigira nk'indaya, ntabyo kwigira nk'indaya. Mwene data, ukwiye kwambara ukikwiza, ukamenya ko wacaguwe n'umugabo wawe. Ureke gufata ibintu byiwe ngo ubyerekane ngo abagabo hanze babirebe. Urazi ukuntu mwambara nabi, murazi ukuntu mwambara nabi mwebwe. Murafata amajipo abanye mugakubitamwo, amakareso mwambaye agaca agenda yicapa. Mbese nimba wambaye igikareso kininiya kikagaragara, nimba wambaye ka kareso gaca hagati mu kibuno gagaca, ye baba we, ugaca ugeme ngo nta kintu wambariye mu ijipo. Ariko Mana yanjye koko, hanyuma ukavuga ngo uri umukristo. Umukristo, umukristo yambara uko, umukristo ameze uko, umukristo asuko, ni umukristo wa he? Nimba mudashaka kunyugwa nk'uko Imana yabaremye, uri umukristo wa he wewe? Ugasanga abagabo amakanta barunze ku mutwe, ugasanga abagabo amadirede bakubise ku mutwe, bashaka kumera nka Samusoni. Reka ndakubwire, ushaka kumera nka Samusoni, mawe ntabwo uzigera uba nka Samusoni. Wewe ntuzigera uba nka Samusoni. Reka ndakubwire mwene data, niba udashaka guheba ibyo bintu, niba udashaka guheba ibyo bintu, ndakubwije ukuri uzarimbuka. Ndakubwiza ukuri uzarimbuka niba udashaka guheba ibyo bintu. Ni wiyambure ubwo busambanyi. Reka ndakubwire mwene data, wewe uvuga ko uri umukristo, ariko buri joro umugore ataguhaye hariya mbese mu kibuno, ngenda havuga ko nta soni ifite zo kuvugira Imana, nta soni ifite zo kuvugira Imana. Urumva, ndakubwiza ukuri, uvuga ko uri umukristo, ariko buri joro ukabwira umugore ngo aguhe hariya haca umwanda mukuru, hanyuma ugacuvaho ngaho, ukagenda kugira iki mu rushengero ugiye kuvuga ubutumwa. Ese wewe kweri nkaho uri umukristo nyabaki? Wewe wumva udatera Imana iseseme? Iyo uri mu rushengero, wumva udatera Imana iseseme ahubwo ikumva yakuruka, ikumva yakuruka neza, byonye n'umubiri wawe urahumanye, kuba waryamanye n'umugore wawe
hano urahumanye. Ariko bene data nta n'isoni mufite, nta soni mufite, nta na soni na nkeya. Ukabonga umugabo ku mugabo ngaho ugakunda igikoko ngo mugiye kuryama. Reka ndababwire bene data, mureke gufyinata. Igihe cyagiye, umwami Yesu araje. Nimba utazi ko umwami Yesu aje, araje noneho ndabikubwiye. Nutunganye ibidatunganije biri muri wewe. Reka ndakubwire, abagore muri ko muriyambika ibidede mu nda, ugasanga mwafashe ibidede, mwagize urugozi rw'ibidede, ugaca usanga babihambiriye mu nda, bafashe ibidede bingahe, ibigozi nka 3 by'amabara atandukanye, ngibyo bakabishira mu nda ngo bashaka ngo gupendeza. Ese ibyo bipendezo ntibyaheko ko mwayobye, mufata imana z'inyamahanga mukazishira ku mubiri ngo muri ko murapendeza. Ese ubwo bupendezo n'ubwahehe? Ndababwiza ukuri, mwebwe mwishize ibinyamahanga ku mibiri yanyu, ijuru ntajya mufite. Ndababwije ukuri, keretse mubiretse mukihana mugakora ibyo Imana imwe irashaka, kubera ko Imana yakuremye mu ishusho yayo, ubyumve utabyumva niko bimeze, ubyumve utabyumva niko bimeze, ubyanga utabyanga niko bimeze. Imana yakuremye mu ishusho yayo. Sinzi igituma wewe udashaka uko Imana yakuremye, wewe ugashaka mbese gusa nk'uko wishakiye, wewe ushaka gusa nk'uko wishakiye. Reka ndakubwire, ndaguha ikizamini. Nkawe rero uza wishaye ibintu by'amaraso ku minwa, umenga uri mu maraso buri munsi ntago wigera uyavamwo. Umaze uza ufate icyo wirebe. Ndabahe exam, muze mufate icyo mwisize ibyo bintu bihumanye, ibyo bipude umengo muraba dayimoni, ibyo bintu byose ibyo biziriko mwishirako, muze mwirebe mukiye ukuntu musa. Hanyuma muze mufate amazi mugende mwiyoze, mukure ibyo bintu, muze mwirebe kandi mukiyo ukuntu musa. Muzasanga ari foto zitandukanye, ukuza wishizeho ibyo bintu by'abadayimoni n'ukuza utabyishizeho biratandukanye. Rero wewe umaze kubyisiga, ishusho yawe ni fake, ntago ari original ni kuri Imana yakuremye. Naho biriya wewe wishirako ucuboneka fake, ni hahandi umuntu aza gusifura nguri mwiza, ugira ngo niwe barika bikubwira cyangwa nikimurimo kikubwira kuri mwiza, nawe ukavuga ngo urakoze. Ntago ari wowe bikubwiye, ni dayimoni bari bikubwiye, byanyuze muri ya muntu kugira ngo uzagume ubikora, hanyuma uzarinde upfa ubikora, hanyuma uzarimbuke. Mwene data, tega ugutwi ndakubwire, ukurugutura uko gutwi kwawe. Nimba udashaka guta ibyo bintu gukurikira umwami Yesu, uzarimbuka. Shaka kuvuga mu ndimi, shaka kuvuga ubutumwa, abantu bafashwe, uzarimbuka. Uguri n'ugutwi niyumve, umuntu wese adashaka gukora iby'Imana iriko irashaka ko mukora, ndakubwije ukuri, muzarimbuka. Haleluya. Umuntu wese adashaka kumva ngo yumve, akurugutura amatwi ngo yumve, ndakubwije ukuri, uwo muntu azarimbuka. Uwo muntu azarimbuka. Abagore b'abakozi b'Imana niba usanga biyambitse utuminu dupasuwa, ugasanga mu mazosi bashize k'ibiziriko, ugasanga mu maboko bashize kw'ibiziriko, ugasanga ino hasi bakubiseho ibiziriko, ugasanga ku matwi babosheho ibiziriko, ugasanga ku mutwe bashize k'amadaredi, bashize k'ibiziriko. Nguwo ngo n'umukristo adashaka kwita
kwitandukanya n'iby'isi. Uwo ni umukristo wa hehe? Uwo ni umukristo wa hehe adashaka kwitandukanya n'iby'isi? Uwo ni umukristo wa hehe? Uwo ni umukristo wa hehe agikunda iby'isi, agikurikira iby'isi? Uwo ni umukristo wa hehe? We uri muri tukuza, uri umukristo wa hehe? We uri umusambanyi, uri umukristo wa hehe? Izo nzara mwishirako, ibyo bintu muriko mwishirako by'ibirangi, mbese muri abakristo bo kwande? Ijuru muzajamwo nirihe? Mbe n'ijuru ryaso, n'ijuru rya nyoko, n'ijuru rya nyokuru wawe, rya sogokuru wawe uzajamwo? Ndakubwije ukuri, ijuru ry'Imana yo mu ijuru umuntu wese yihinduye nta juru afite. Uwumva niyumve, uwunyanga nanyange, uwuntuka nantuke, ariko ndakubwiza ukuri, ukwindazi ko kubabaza, ukwindazi ko kuryana, ariko ndakubwiza ukuri, ubushaka yiruke, ariko uzakwirukankana ijambo. Wewe pasiteri, umugore wawe umwambika ubusa, utunuze usanga uturibaya twerekana imizi y'amabere, ngo ni umugore wa pasiteri, ngo ni umugore w'umukozi w'Imana. Ndababwiza ukuri, ni mwebwe muriko murabohera abagore banyu mu byaha, hanyuma umugabo wo hanze yamubaza ati uri mwiza, nawe ugaca ubyibye amazuru n'amabinga, ngo ni kubera ko ushaka kunca inyuma. Manzi urebe ukuntu wamugize, reba iyo jipo wamwamize, reba ukuntu wamugize. Ibyo bintu byose wamugize nibyo biriko biratuma abadayimoni bamuja inyuma kugira ngo amuteshe umurongo. Yamara nimuhindukire, mumenye icyo mwakiriye, mumenye Kristo Yesu, kuko Kristo yababumbye mu ishusho yiwe. Ntago akeneye umuntu uwo ari we wese agira iki yihakana Kristo. Yamara uko mumwihakana niko nawe azabihakana kuri wa munsi. Azabwira ati nimumvireho mutabwe mu kiyaga cyaka umuriro. Ababi bose bazatabwa mu kiyaga cyaka umuriro. Haleluya. Imana yo mu ijuru nibagire neza bene data. Imana yo mu ijuru nibagire neza. Murafite amatwi ariko ntago mwumva, murafite amaso ariko ntago mubona. Reka ndakubwire, uwigize igipfamatwi wese azarimbuka. Uwigize igitabona, uwigize impumyi wese azarimbuka. Reka ndakubwire wa musambanyi wewe wirirwa mu rushengero uri umusambanyi, mbe uri kuranyumviriza? Wewe wirirwa mu rushengero uri umusambanyi, uca inyuma umugore wawe, wewe wamaze utwana tw'abandi udusambanya mwibanga, wewe wamusinzi mbese uri kuranyumviriza? Icyo ndakubwiye cyo, niba udashaka kureka ubwo busambanyi bwawe, dore inkota y'Uwiteka irakujeho, dore inkota y'Uwiteka irakujeho, ije kukurandura igukuraho. Yewe Imana ije kukurandura. Nuhunga udapfa mwene data, nuhunga udapfa mwene data. Yo mwirirwa mu rushengero muvuga ubugambo, mwirirwa mu bapfumu ngo mugiye gushaka abana, mwirirwa mu bapfumu ngo mugiye kuzana imiti ngo muroge bagenzi banyu. Ye baba reka ndababwire bene data, nimukizwe neza, nimwiyambura ibyo byaha, nimwiyambure. Wewe ufite amatwi niwiyambure. Umunsi uraje waka, Yesu Kristo araje vuba mwene data, araje guhemba buri muntu ibikwiranye n'ibyakoze. Ndeka ndakubwiza ukuri mwene data, umuntu wese yanze kumvira Imana azatabwa mu muriro. Dusenga Imana. Wasambanye kangaho uyu munsi ntuharire? Wibye kangaho uyu munsi mwene data? N'inzoga zingana gute wanyweye wihishije? Abo bagore b'abantu ugira deliverance, ukorakora ku mabuno no ku mabere no ku minwa, ugahuza iminwa n'iyabo na hariya hasi ukinja mu majipo, wabikoze abagore bangahe? Ndakubwiza ukuri, iki ni igihe cyawe cyo guhindukira, iki ni igihe cyawe cyo kwihana. Wewe uri muranyumviriza, ukwiye kwihana. Wa mugabo we, umugore wawe wamubwiye ngo iki? Mbese
ntasaba imbabazi. Ndakubwire nimba warigize ntuze rero ngo ntushaka gusaba imbabazi, ndakubwije ukuri nta bantu badasaba imbabazi bazigabaje mu bwami bw'Imana. Mukwiye gusabana imbabazi kubera ko muri umubiri umwe, n'umugore wawe n'umubiri umwe, wowe nawe muri umubiri umwe. Mukwiye gusabana imbabazi iyo mukosheje cyangwa nawe akagukoshereza, mukwiye gusabana imbabazi bikarangira. Ariko mwebwe murakubita abagore banyu mukaja gusenga, mwabakubita mukaja gusenga, mwabababaza mukaja gusenga. Ayiwe aho ngaho usize ari karavirirana, aho usize ari mwararira, usize mbese ariko ugiye kuvuga ubutumwa na Bibiliya shaho nguru mu evangelist wahe kuri fake evangelist, uri mu pastor wahe kuri fake pastor, uri representer wahe kuri fake representer, uri apotre wahe kuri fake apotre. Wewe wirirwa mu byawe, wirirwa mu mabuno y'abagore, amaboko yawe aguma akora abagore, amaboko yawe aguma akora amabere. Uri pastor wahehe, amaso yawe ukuntu wayagize, musiga ibikanta ibi produit ngibyo. Ariko bene data, mbeko mutariko muriyumviraho muzaje, ko mutariko muragira ubwoba, ko mutagira ubwoba. Erega umuriro uriho. Nimba muzi ko umuriro udahari, ndakubwiza ukuri umuriro uriho, kandi uwo muriro uri tayari kwakira umuntu uwo ari we wese yanze kumvira Imana. Ntabwo uzareba ngo ipase ngo kwitamo isuti na rushongo, inkweto, ngo costume, ngo uzagutinya. Ntuzagutinya, uzakumira bunguri. Ntabwo uzareba ngo uri mama pasire ngo ufite amabuna angana iki, nguri kizungereza. Ndakubwiza ukuri, ndakubwiza ukuri, umuriro ntureba ko uri kizungereza, urakumira neza, urakumira neza bunguri. Icyo nakubwira cyo nukurugutura ayo matwi yawe, ukuremo ibyo washizemo, maze wumve ijambo ry'Imana, maze uryumvire, hanyuma Imana ibagire neza. Tugiye gusenga. Wa mukobwa we wisambanya, wa musore we wisambanya, utwo dupato twanyu mwambara, mukambara imiregezo, izo nyogosho zanyu mwiyogosha nk'ibirara. Ndakubwije ukuri, ibyo bishatsi byanyu nk'iby'ibirara mufite, izo dread zanyu ntago musiga muzinjirana mu bwami bw'Imana. Ndakubwije ukuri, umuriro urabarindiriye nimutihana. Iyi ni mburi bajeho ku muntu wese akiri muzima kandi azikari mwagendera mu byaha, akwiye kwihana kugira ngo ntazarimbuke. Dore umwami Yesu araje, aje gutwara umugeni. Buri muntu niyikontrole. Dusenge Imana. Data, ndagushima ko aya magambo uduhaye. Ndagushima Uwiteka ko ubwiye abantu bawe ngo biyambure. Nuko wabonye ko hari byinshi batariyambura, nubwo bagukorera hari byinshi batariyambura, nubwo bakuvugira hari byinshi batariyambura, hari n'ibindi bakorera mu ibanga, biriya nyine bakorera mu ibanga. Mwami wabibonye, ubujura bibira mu ibanga, mbese byose bakorera mu ibanga, hariho n'ababikora ahagaragara. Mwami Yesu wabibonye. Ndagushima ko aya magambo uzanye, ubwiye abantu bawe ngo biyambure. Uri Uwiteka, ndakwingize Data, genda ugire neza, genda weza abantu bawe bagiye guca bugufi ngo bihane. Mwami Yesu, gende ubeze, amaraso yawe y'igiciro abeze. Urakoze Data, gira neza umuntu ari wese ari bwihane. Sabye nizeye kubyumvishije, ni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyazareti. Amena, amena, amena.